The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, as usual, we have to prepare ourselves for the study of the Word of God, and so we can be filled by God, the Holy Spirit, who is the only teacher of truth. And so we have to rebound, recovery technique of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you face is not naming or confessing your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tungko galingon pinagi sa pagampo. Let's pray. Amahan namong langit noon, nagpasalamat kami kanimo nastadan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makaunsaparon sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa imong malang pulong o sa pagpadayon ning among spiritual momentum. Salamat o Diyos sa imong grasya nga imong pa kaming gipabuhi hangtod ning higayuna, kini timailhan nga ikaw napay plano sa among kinabuhi. Uban ni kami karon, tudloi kami, tulduli kami, o pasabta kami sa imong mga kamaturan, imong igatudlo ka namo din nga adlaw, pinagi sa pagtudlo ka namo sa bugtong magtutudlos kamaturan, nga mao lamang ang balaang Espiritu Santo. Salamat ng among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan na itong mga subscribers, mga higala, mga silingan, atong mga suki na ning atong daily Bible study, o sa inyong mga kaninyo nga mga igsuon diyan ni Kristo or fellow believers. Welcome everyone, and may I wish everyone a happy new year 2022. So karon adlaw di kita magabasi sa Idaho by next month or the end of this month, adto na sa kita magbase sa Los Angeles. Okay, so aniya pa kita magadupot, by the way, sa atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of the Divine Dynasphere. Una sa tanan, we should remember nga kita nga mga Kristohanon, we are now in union with Christ. That is our positional truth. Og kini nga pagkadugtong paghiusan nato kang Kristo, mao kini ang sinugdanan sa atong kinabuhi human kita maluwas. It's the beginning of our life after salvation. Niadtong pagdawat nato sa kaluwasan, ang Espiritu Santo
mitimbre kanatong mga magtutuo for eternal security. Now, eternal life is imputed to the believer once and for all. Once a believer, always a believer. Once saved, always saved. That is covered by the doctrine of eternal security. But, subo yun, palandungon nga. There are so many believers just take these things for granted. Now, usa sa hinungdan nga wa lang nila kini panumalinga. And they just take these things for granted. Mao nga tungod kay doon na sila mga sayop mga pasiyo na silang kinabuhi. They have wrong priorities in life. Thus, their faith is not increased. Suma sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, unsaon man pag dangat sa kamatuoran kanato o pag-ugman niini kung wa kita pagtuon sa pulong sa Dios. See? Okay, so tinuod nga nakapalagihan na ta sa kinabuhing dayon pinagi sa pasalig ug saad man kini sa Dios sa iyang mga pulong. Eternal life is in the Son of God. Na kada sa 1 John 5:11-12. So, eternal life is in the Son of God. So, he that hath the Son of God hath life. He that hath not the Son hath not life. You see? Episo 1:4 sab na kanayon. God has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Now, di man nga kita nagatubang nining dako nga litrang V. We are facing the big V every moment of every day. With that freedom, volition, goes responsibility. Yes, we are free. Yatagan kita kagawasan. Hingpit nga kagawasan apan uban niya ng maong kagawasan maong atong pagtulubagon. It goes responsibility with it. You see? So kita mga magtutuo, we have shared the Lord Jesus Christ sonship, matud pa na sa 2 Timoteo 2:1, we shared His sonship, hoyos tekno na kita. We share His heirship, ang atong pagkamanununod. Pagkamanununod ni Jesucristo, kita nagaambit niini. Ikatulo ang atong pagkabinalaan, sa in English pa sanctified, salmo to sa kita o ambit kita sa iyang pagkasaserote, pagkapari, ug ang ikalima ang iyang pagbutang kanato isi ingon nga mga sakop na sa harianong panimalay sa Dios. 2 Peter 1:11, ang priesthood ng pagkapari na diyan sa Hebreanon 10 ngadto sa 13. Kay karon kun wa kita matunong, wa kita mahiluna sa grasya sa Dios. In other words, negatibo kita, wa kita magtubo, then we become enemy of the cross. Kay mahog na magita pagka-reversionista niya na. Ikan sa in perpetual carnality, then mahog o musangpot ka na sa pagka-reversionista. So, Philippians 3:18 says, we become enemy of the cross. Now, gawas pa niya na, we become enemy of God. Reversionist. We become hater of God. Reversionist. Gyapon.
Because we are double-minded. Nagaliw-liyok. Dali ratang mailad. You see? So mo ka na. In fact, that is nasuod ka na sa 8 ka mga ganghaan sa reversionista, the 8 stages of reversionism. You see? Unsa mga katuto? Well, of course, just to review, sa maling 8 stages of reversionism. Reaction, distraction, you see? And then frantic search for happiness. And then Operation Boomerang. Sunod ang enforced sa pagkatuto RFOEN BSR, you see. So negative volition, locked in na kana. Emotional revolt of the soul ang sunod niya ng Operation Boomerang. Emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and then reverse process reversionism. Mao kini ang 8 stages of reversionism. Mao kani dangatan sa magtutuo nga negatibo. O nagapadayon na lang paglunang sa kasalanan nga way paggamit sa unuhuan o 9 nga prinsipyo. So, gawas pa niya na. Nahimo siyang friend of the devil. Nahimo siyang higala na sa yawa. 1 John 3:8. Apan kitang mga magtutuo, we're supposed to be crucified with Christ. Galatians 2:20. And now, as believers, we live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. So, also in 2 Timothy 2:11, if we be dead with him, we shall also live with him. Romans 6:8, we will also live with him. Now, sa atong padayon sa pagsibog nga tusunahan sa atong espiritualong kinabuhi, doon na ba tayo tagbuon. There are occupational hazards nga atong tagbuon like reaction distraction, frantic search for happiness, etc. O sa atong uswag sa atong espiritualong kaimtang, as we advance spiritually, we will be facing operation unsa man to? 8 momentum tests. Okay. Unsa man katong 8 ka mga momentum test. Pagsulay na ni. Well, naguna nini ang atong old signature. Okay? Kay ang memory aid is this O, PT, SA, HDP. You see? So, ato manigi ingon nga OPTA, HDP. O, old signature. P, people. T, thought. S, systems. A, arrogance. H, hatred. D, disaster. And P, prosperity. Now, thus, matag magtutuo, phase 2, kining gitawag believer in time, sa plano sa Dios. Okay? Paliw gabre sa imong Biblia diya sa Colossus 3:1 na sa kanunay na ito ninggi duputan. Colossians 3:1 says, set your mind on those things that are above. Verse 2, a believer either continues to set his mind on things above or on things below. Now, nara nimo pagpili. It's a matter of choice. Buot ka ba nga mo set your mind on those things that are above or set your minds on things below?
So, nara kanimo sa pagpili. Kay kabuton, ang Diyos nagatanaw lang kanimo, nagaobserbar kanimo. Kung sa katutoy Greek word nga setting our mind, phroneo. Phroneo means to keep on giving serious consideration. Hunaa pagayo. Ano Visayan. So Romans 6, 1-7 also says, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? 2 Timothy 4:8 also says, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Now, 1 John 2:28. And now, little children, kining children din is teknon, nga naghulugan og tinunan. Okay? And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. 1 Timothy 6:14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Na pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo, ang magtotoo becomes in union with Christ forever. That is what is otherwise called sa positional truth. Ang matuod yung kahimtang o pagkabutang. Now, of course, ang atong pagkabutang, sumala sa Galatia 2:20, we have been crucified with Christ. Gilansang kita. Uban kang Kristo. 1 John 2:28, again, and now little children abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Now, why do we feel ashamed? Nga naman, what are the reasons we feel ashamed? Tubag, maybe we are guilty. Now, okay, excuse me. Unsa ka tutong matang sa mga sala nga atong atubang every now and then? Tulo. Mental attitude sins, lingual sins, and overt sins. Beware of this. Likay gini. Now, kung bahin gani og kanang unsa to nga ni inis binisaya, kining sex, kining mga unod-non. Two kinds of sex. Outside of marriage, gitawag na adultery, right? This is committed by a married person. That's adultery. Upon outside of marriage, committed by a single person, fornication. See? So, mo ka na ang diferensya. Ato lang ni gilakbitan kay nanungdan naman kini kay gihiskot mamutag mga sala. Now, Romans 6:6-7 says, our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he who is dead is freed from sin. So, ayaw nag-kalimti katong 8 ka momentum tests. Operation OPCHA HDP. Old nature, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and prosperity.
Og, niya pag yun, ayaw nagipod ni kalimti. We live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Colossians 3:5 says, mortify therefore your members, which are upon the earth. No, ang matag magtutuo must know now his destiny. Kinahanglan masayod na siya sa iyang dadangatan. Pinagi sa iyang sibog na to sa unahan to the high ground of spiritual maturity. He has to achieve spiritual adulthood to be able to make his destiny a reality. The personal sense of destiny. Now, also, dunay duha ka opposite skills. Ato naman ito na sa kaniadto, sa miyaging mga sessions nato. Remember, the two opposite skills, spiritual skills versus arrogant skills. Ang spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity versus the arrogant skills, self-justification, self-deception, and self-absorption. Now, kitang mga magtutuo, kinahanglan, magmainawaton kang Ginoo Kristo. Unsaon? Pinagi ni nga itong gibuhat na dawala, pinagi sa pagtubo, diha sa grasya o kahibalo ni Ginoong Hesus Kristo. That's how we glorify God. So, mao ka na ang paagi, kag kita magmainawaton kang Ginoo Hesus Kristo. Kay bantay sa diha nga kita masipyat sa atong Kristohan ang pagkinabuhi, anaarabay wrath of God, thomos kanang wrath. Colossians 3:6, apan kinigod, this is an anthropopathism. Ang buot pasabot sa anthropopathism, this is ascribing human feeling on God. So, ang anthropopathism is God's justice. Ang buot yung ipasabot niya na. Colossians 3:7, believers once walked before as unbelievers. Of course, gikan natin sa pagkadili magtutuo. Colossians 3:8, but now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Put them aside. Mao ni ang mando sa Dios. Ihikling na. See? Kanang padaplin. Mo ba? Aron makalimtan. Now, of course, you isolate them. Proverbs 27:4, wrath is cruel, and the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. James 3:14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Exodus 20 verse 7, taking the name of the Lord your God in vain. Kanang pasipala. See? Now, by the way, there is one community college in California that naay motto. Ang ilang motto, learn, grow, succeed. Mao na ang ilang motto. And you know what is motto? Learn, grow, succeed. But our local church there always emphasizes our own doctrinal motto, which is study, learn, believe, and apply. SLBA. Mo ka na ang atong slogan. Hinumdumi,
kadtong pito usab ka divine provisions for every believer. Dunay pito ka pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Una nini Biblia. Ikaduha ang pagka-omnipotente sa Dios Espiritu Santo. Omnipotence of God the Holy Spirit. Number 3, divine plan for the church. Number 4, right pastor teacher. Number 5, privacy of the priesthood. Number 6, logistical grace support. And number 7, spiritual freedom inside the divine Dynasphere. Okay? So, kining maong mga provisions, pagsangkap sa Dios, gihatag kanato. Gisangkap kini kanato ng mga magtutuo. Aron sa ingon niya kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios, sulod dito sa divine Dynasphere, ubos sa enabling power of God the Holy Spirit. Kini phase 2 of God's plan. Now, diya sa James 3:14 also, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, lie not against the truth. Nya, di nilang unang itakutob sa pagkakaroon o ito'y padayon kini ugma. Kining tong pagpadayon, okay, ayaw si sa sumpay niini ron imong makuha gyud ang tibuok nga pagtulunan ining Doctrine of Divine Dynasphere. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya nga mong gipahimuslan hinaot nga kini masilsil gid sa mong alimpatakanog. Di na namo kini makalimtan aron kini amo magamit sa mga adlaw-adlawng pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study. Dada kami pagbalik ugma ni dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.